Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Crispy Bicol Express at meron tayo ditong tortang talong mga kapudibi at meron tayong extra sour sa drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay Kapampangan. Tana po. Yes po. At saka meron nag-request ng tortang talong mga kapudibi. Si Ma'am Sugar Plum from Toronto, Canada. Yan, Yes. Happy-birthday siya sa July 23. Yes, happy birthday Happy po. birthday. Happy birthday po, Ma'am. Cheers tayo. Yeah. Ganyan naman. Namiss niya siguro yung tortang talong niya. Yes. I love tortang talong. Me too. Love namin yung tortang talong na. Oh, me too. At saka si Sugar Plum. Ang ganda. Yes. Ayan. Ay, Wow. natapon yung lahat ng baboy. Siyempre, mga kapatibis, hindi namin maano to kung crispy pa to. Diba? Yan. Oh. Ang unang sumo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mahanta mo. Hmm? Mm. Ang sarap ng pagkaka... Hmm? Yung gata. Sarap. Ayan. Ang sarap. Ayan o, tapos may sili pa. Mm. Hmm. Mm. Crispy. Mm. Patanta lang tayo. Hmm. Sarap. Mm. Ketchup. Oh my God. Hmm. Sabay tayo. Hmm. Grabe, sarap. Mm. Lagay ko ng tita. Mm-mm. Para di ka Yeah. na lumalayo. Salamat. Mm. Hmm. 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 Sarap. Ang sarap. Mm-mm. Ganyan lang. Tapos may tortang talong pa. Oh, Yes, naku. perfect. Perfect combination. Perfect combination. Yung, di ba, yung Bicol Express, talaga meron siyang, meron ba siyang talong? Wala. Meron eh. Pero itong talong. Mm-mm. Yung sa atin, tortang talong. Yung, Or, yung sila. mm. Kasarap talaga sa Bicol, ano,
Maanghang. Maparas. Sarap. No? Lambot ng baboy. Naman. Fresh ka pa. Favorite mo yan, di ba? Oo. Okay naman. Ha? Favorite ko ano? Lechon. Oh! Oh, let's. Ayan. Tagalin natin din ako pang let's. Mm-mm. Gusto ko yung dinakdakan niya, ay anong sisig niya, ni, nag-comment nga ako doon yun, sa dinakdakan ay, sisig niya. Crispy ulo, pata, sis, oo, Si Ma'am Gigi. oo, si Ma'am Gigi. Nag-birthday din si Ma'am Gigi. Happy birthday, Ma'am Happy Gigi. birthday po! Ayan, tsaka si Ma'am Telma Benaventura. Ayan, happy birthday po, ma'am. I'll be viewer natin. Oo. Thank you so much for happy birthday. Yep. Marami tayong shoutout. Thanks pa. Mag-shoutout tayo. Ang dami mag-shoutout. Shoutout po. Okay, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Chinita Poaloy from Muntinlupa, Janet Tungkab, at shoutout na po sa mga anak niya, sina Janrick, JD, Janica, Janine, Kasaway, Tungkabs. Ayan, shoutout po. And shoutout na po sa mga kapatid niya, sina Rose Acosta and Jonard Kasaway. Shoutout po. Shoutout po.
Imelda Nalugon, Jasmine Ebkay from Saudi. Shout out. Ayan, and shoutout din po kay Joy Salvador and shoutout daw po sa mga shoutout daw po kina si Princess Pio from Canada. Ayan, Pio, Princess and Pio Sumuba from Canada. The more you love, the more you hate. Shoutout po, the more you love and the more you hate, the more you love. We share name. Shoutout Lani Freya from Las Piñas. Shout out po. Susan Cabrera and shoutout daw po sa apo niya si Wafer Tarazona. Shout out po. Sa July 19. Yes, happy birthday po. Lawrence Ruiz Shout out and po. Erlinda Ruiz from Florida Blanca, Pampanga. Ayan, Shout out po. sa inyong lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Tita Olivia, shoutout Tita Olivia. po and Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Lods Dishcarte, and Nanay Babe Kaluya. Ayan, shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout Camille Garsalia, Alice Garsalia, Ruby Garsalia from family from Nueva Ecija. Shoutout Yes, po. makapudibis. Agi sa ni pamangan mi makapudibis ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod po pang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma'am.